District Landowners Association mingin chibai kan buk chewa voinia hian MCA members tak te landowners tena kan har satna folen kongpui kaltur chungchanga kan har satna le kan din mundik tak te ngai thatur le min hriat pui tur le chumi chungchanga chu zoram mi puite ne na hriat ti tura in ne na thu soina hun thatak mai press conference kan somna te ngai poi muwa MCA member on kal zong zong te chunga lom thu kan soi tak meu meu ani ti kha kan an soi mat sadu ani le hei four lane kong pui zau tak mai in vai reng te atanga sai rang in kar hi aron paltlang do na kan hrek hrewanga hemi chungchanga hian kum thum halama tang khan sarkar chuan Ministry of Road Transport and Highway kaltlangin danang takin ramlak an lo tran to a hei ramlak ai hi sang hi som pakwa tanga ro in chanin ramlak to notification gazette notification ne ro hi chu sang ni le som ni me kha atang khan an chuata a kan sem lowang o press statement ang chi kha chu voinia kan ron buai pui man lo tlat maya khalai kha nia min lo hre thiamanga ti engamo nakina kanan soi zar zaranga zo na zo du kan omani pon kha kha zo na le chana hunte po kha kan la siam turangai la thome o introduction hi kan nei ma sanga ke hi James Vanal ringa vareng te om kania Colosseum District Landowners Association ahian ex-chairman kania chuan kading lama mi he puro kam lova aniat ani tun ahian landowner secretary na chelme kania chuan apia le mi he puma sena kon pui o Colosseum electric van VCP ania asir berami he pudu oma kon pui khwa ania landowners akan hruai tu poimo tak ani tin ka velam pangchia me he pilal biak dike arlal biak dike ani po hi VC konpui VC member ani landowners sahian kan hruai tu ani bok tin asir berami he puma minga eflal mingliana ani he khulaya ram mulle ma neya khosa ani wan lo ram te nei tin khan a khosa ni pol kan landowners ro tu te jingemi ani kha ho kha voinia helai muna press conference ron nei tura ron kalte kan ni ti chuan kanan soi chun zomanga hei folen kong pui kal tura hian soi neu bo ruak tam tak tu lain a oma kum thum malamami dei to kha tun thleng hian ti fel lawa ala na chan le tuna kan din mun me ka hi min hriat sakturin voinia local khom te kan som tak me mo chewani ti chuan danang takin he four lane kong pui kal tura hian gazette notification te chu in 3A 3D 3G notification te chua ani to vai reng te tanga sai rang in kar he package 3, 4, 5, 6, 7, 8 tin an chena chu tiang chuan in package rang aum chho thua maya chulaya chuan chu package an chen zinga chuan 7 le 8 hi chu ala fel lova tuna fel to china kan han tangla nei chu package 3 tanga package 6 thengani wareng te tanga kon pui theng hi na chan thei din muna ding reng si amaro chu na chan thei ni silo tin ram nei tu te ne na po zang na dom na tun thlenga lapek lo te ani loma chu har sapna om dan le tun kan din mun chung sang chu kan soi do na ni ti chuan ram lak chan ani nuwa sang ni le som ni le pakhat kum top lampanga khan dananga ram lak felani effect to nuwa Forest Department te ron langin
Forest Department te chuan vai reng te tanga sai rang in kar hi RRF Riverine Reserve Forest Riverine Forest Reserve le Roadside Reserve Forest ani kan Reserve Forest chung ani ti in anon claim ta a ti chuan chu an claim chu High Court ina ngai tua ta a High Court ta ngai tua single bench chuanin sang ni le som ni le pakhat khan judgment ati chuak ta a forest ina RRF Reserve Forest ani an lo tia kha aron pai thak sakta ni aron thiat ta a ti chuan chumin nuwa sang ni le som ni le pathum khan NGO pakhatin High Court ta challenge anon nei le ta a ti chuan amma an lo pai thak to chu status quo ada ta ni chumin nu sang ni le som ni pathum September thabor vel khan NGO te chu anin hnuk dok le ta a ti chuan tuna hianin court thu buai RRF tiak forest ina anram nia an hawaka court chuanin apai thak saka chu chu tuna ading changmek chu ani ta ni khalai china khan zo du kan nem o apai thak chana kha hemi roadside riverine reserve forest and hemi notification 1956 notification antia July chunga chuan 1965 notification khabi kalo soi lokang ke man lai te kha 1965 notification hianin riverine reserve forest le roadside reserve forest akeng telani chuta chuanin Mizoram chunga hianin kan lui som paruk hianin both side of the river luyatanga lelam khanin meter zanga a reserve lui kam ve khanin chuanin roadside reserve bi ka chuanin vaireng te tanga aizol thleng hi via sai rang tin hemi national highway kong kam ve le lama meter zanga a hau ve boka chu chang choi chuanin forest hianin hemi tuna kanti reserve forest roadside reserve forest le riverine reserve forest ka an hau ve amai ro chu an hau hi 1965 notification ang dung zuya hau ani awang kha 1965 notification khanin a base chu 1956 Zoram Shet Tirna anti chua kha abesta 1957 Zoram Shet Tirna abesa khanin forest reserve ti ommi alawa hemi tuna ka soita vareng te tanga aizol via sairang hi hemi chunga thing hi ki phalani lawa akit tu te anom chuanin VC engine ron report ro se tin executive council khanin an chu khani meya khami base khan 1965 notification kha an siam awang khan a base adik lawa wang khan high court in hol tani ni somni pasari January 2021 khanin high court in alo hol to a chumi chu an pom du lo thina ni forest hianin achan chu high court hol the ni lo ti in hi chu recorded forest le supreme court tu chu kan yangin supreme court in hol ma chu kan pom thei lo an ti china amaro chu tu line la hian development oma chu eng tin chiangi an lak don kan khelawa hemi hi an pom ani chuanin tuna kalkong four lane kalna tur hen chuanin engma problem mom don lawa achan chu an pom ani chu mi malram sarkaram revenue ram khani don ta revenue pass nei le katianga BC pass nei kha aron veli chho don ani chulai te chu kan sei kan lo sei be details lo le kan sei so kan o high court ina an hol na chan lian tak pakhat oma chu he RRF an ti hi
ataka man thei ani to lo ni he thil hi sanga zakwa somnga le panga somnga paruk bor ve laya district council kan ni laya assam doya kan laya assam sarkar ina reserve forest atana aron puan ve satia khani maya tuna hen atakin mangdo nila existing road tuna kong puya changa both side a meter zariat ve kilometer khat don ve hi forest ram chum ve kani dona ta chon lo la don ta angila atak takin kalpui don ta ila vaireng te changa aizolin kar khua zong hi chu reserve forest a chona lut vek don ti nai ta mimal in zong deu thote sarkar office building te dc office te forest office te ngei po kha reserve forest a khana tu lut vek don ti nai ta chu wang chuanin kan tun din munatan kha reserve forest an hau tlata kha hau thei atak taka man thei to ani lo veti in an zir chiang an on hol ta ni chu tun thleng hian forest department chuan high court thu order om mek kara chu thu pe ka chu zom du lovin iti tol tiang kan chong ngoi lo ni lo sela forest hian zom du lovin tun thleng hian ram hi kan reserve forest ani eti in chanan lak ho tlat maya chu kan mutan lian takani ti voi ni hanin anan soitel du ani kota kan kalpui lo wa ke ni chuan high court atirin single bench ina aron pai thak na kha NGO pakhatin a challenge sa chumi nuwa principal bench an appeal le ta a principal bench po chuanin ron pai thave le in tuna hianin chu high court pai thak na order a chu ading chang me kani principal bench khanin amma a single bench ina alo rel to kha ringin kha anung le tin thutluk na aram siam ani right ti boilo roadside reserve so ti chuan kan soi sun zom lenga high court thutluk na be chan chuan kan Mizoram sarkar cabinet meeting me upon ani som di December ai ta hianแล้วก็เป็นชื่อคันหมอข้ามีโคตรจะช่วยเลยค่ะแต่ผมตัวเองก็ข้ามีเรื่อง execution นะคะไม่ถูกต้องกันเนี่ยโกดเอาบอกเลย appropriate โกดappropriate โกดappropriate โกดนะคะโกดทุกนะคะอันที่เป็นตัวนี้อันที่ execute ตัวนี้อันนี้ implement ตัวนี้ที่ข้ามีคดีเก่ามันไม่ลงchulai tak chu ka phu ka lo e changang che chumi chu sarkar hianin ko thutlu nai pam tur ani en tia sarkar ma sa pu MNF sarkar a po khanin an poma aza oma chu ban chuan ko thutlu na hi kan pom tur ani en tia meeting na po khan an soya a hemi ko thutlu na hi chu i engma soi sel the ani lo ti khanin minute te po chu ka ni chuan kan sarkar thar pon tunan soi tu ang khan cabinet meeting ni som ni December ni som ni 2023 khanin meeting an nei chu da po chuanin ko thutlu na hi aza oma chu ban chuan mimal ramani sarkar ramani forest ramani to lowe ti kha i amini ta poron chuwa ka chu chuanin chumi zo chuanin empower committee te an tia CM ho iten an meeting a department a meeting date te chu ta hen kan nei ve kani chu da po chuanin an soi ve ka forest ho hianin high court tu chuak ki za se forest hemi reserve roadside reserve forest a hi pom mei ro se ti pon heta hian an zia a meeting a te pon an zia ve ka ama ro chu forest hian an enge an tluang an ti cha kan ti don nge khalai tia kha
an pom du mai lo tu na hian chuan le development thar te a om to chuan kan thria ma ro chu thu na an la siam lo nge a process mek nge chu lai te chu kan khia lawa an nin an ron pom ani chuan forest an ron pom a high court chu akin pom ani chuan kan problem chu a in solve ani me kan boi na kha a to pani me ya kan soi sun zom le lokanga cabinet thutuk na apo high court thutuk na ipum turani high court thutuk na ang hian foreign kalna tur kong pui hi forest ramani to love chu wang chuan a working agency tur te tan po forest clearance la ka ngai love aron ti ta a chumin huwa soilan zo ania committee sang Mizoram Sarkar Noya Committee sang tak thune na sang tak ngai nei Empowerment Committee andina chu po chuan cabinet ina thutluk na siamang deuh chia chuan aron rel le ta a he folen kong pui laina tura trul ang zong zong hi forest hianin lo ching fel ro se ti anita a tin chu min nu le a chuan an mani forest department nge po hian thu chua siamin he kong kalna turata na thingki phalna hi pek chuani ro se ti order a oma tun thleng hian chu chu lati lo tin lo ani a chu chu tuna kan din hun mek hi ani ta ni hey tuna foreign kong purong culture hi kan chefek nga Mizoram chuanin kan kalkong kan nei that lo ziate kan kalkong chiat ziate kan chefek ka kong puizau thatak ngei ron culture Mizoram tan chuan mason na rabi poi mo tak nin kan sia ti chuan akal na tur a hian mi malram tam taka oma huan thlai tam tak om na te tin in te than mual te khatiang khanin in le lo huan lo ram chetur tam taka oma ni chu ta chuan heng mi malram nei tu lan owners te hian kan ram him min ron lak sak ro u kan ti reng lova amaro chu sarkarin he kong pui lo kalna turatan hian kan ram hi lo thei lovin min lak sakani kan ui khop mai khang kan huan thlai te kha kum tam tak chung kan lo ei zon na ani a sarkar chuanin kum thum halam pang khanin kan huan lo rama hian mala thei to lovin kan ramin min freeze sak vek ani chu chu tuna kan din hunania chu wang chuanin landowners tam tak mira thei te huan lo ramma lo ei zong tan chuan hriat thiam har em ani chu kan din huna chu voini a hianin min hriat sak ve ula kan du khop maya he kan ram chetura kan ram ui tak chunga kan lo lan kan rightful claim kan zang na dom na po hi tun thleng hianin kan lam mu lo ani kan rami danangin min lak sak vek to sia chulaya chin fel lawa he ram folen ram lak chin fel lawa tun hun thlenga la om renga hi keni Kolasiv District Landowners Association te chuanin hriat thiam har kan ti a joint meeting te kan neya tun zirtop ni kalta khan joint meeting kan neya joint meeting a hian varing te bil khothir Kolasiv reng te kon pui bual pui thingdol tiang khanin akhom zong zong ten meeting kan neya chuta lung rol taka resolution kan nei ta ka chu kan sarkar le an Noya Forest Department te hian he foreland kong pui local tura har satna hi rang takin min chin fel sak ro se tun thani som panga ralma ngeya he kan har satna hi min chin fel sak lo ni chuan
kan maloka MP election lom tu rahi keni landowner zong te le kan vuale wang kan chung khat lai na zong te chuanin boycott kan tumani chu voinia kan resolution ron ken chuani a ten member hi landowners a hi sang khat le zasari chuang kan oma folen ina ti chet tu ram nei tu te mi sang khat le zasari chuang kan oma chung mi te le kan chung khat lai na zong te chuani he thile hi sarkar le forest department te hel min chin fel sak lo ni chuan ni som pangam chunga min chin fel sak man lo ni chuan chu tiang chuanin he MP election hi boycott kan tumani ti kha voinia local khom ten hena kan han ta langa vậy nó cái thì có hi lan on là cũng đi còn quý lệ bột quý bi cả cho là chairman cái này á anh là điện cái vice member cái này á thì khi tiền phải thấy rằng gì anh sarkar lệ anh nói department bậc hạt theo đủ cho là chính phải thì sarkar kan bia á mình chọn em mà development facility kan chief minister ka shop ta cái đó nên lại biết con anh vang nghe khi phải tiếp tục có cái nào sẽ có sai có gì har sab nom reng lo thil ne thei to lo hi dam ding ri to chemical manga mi ti boy ya kan sa thi te tam ta nom to ni tina thai ai song te kan ram tin li tin na tin sari hong khoi the le ben siama trapa ri ro shoma kun lok tok an tam em to te ni a swai to ko han za ta ko kan za to kan trapa kan mur to ni ni ko za neng sa ne kan mur to lo chu jang kap tang kan ru ha to ni nang ni chan tin kumi kan zo nong khoi la mi poi mo bir te nia nang ni han te to min chwa queen atulang anga a pressure pe thina na min pe sak chuan te thil ti har samia lo kot pona ti fel to sahi ti fidin ngei sela kan ti a sarkar ko kan za india sarkar ko kan za election commission kan za lutu amara kan mang a rol han tu kan au chwa kui be top me ya chung ko sang kha ja sari chuang le kan chung le kha kan go le wang tena vote kan tha lo ni chuan tu chuan kan thin nga room zia le kan mang an zia pu chuak a chu te ni land owners te ma ni chang ni lo mi mol be te kan ni hom kuta an mang ang to chu kan au ro la chu nang ni press mi zom tak ta ma kan on tlang au pi ni a chu pi le pu to thei to ko pin min chua pi don ti kan share kan long ko ni he thil mizoram ro lu enga mothil pakhat lau thona wanga tianga kal theilo rengom hi ingai poi mot langa bu tin ka rongen lu so khoi pakhat kalo ro pel lo ko wa ko por le ko an lai chin kan sa lo la sa vet lo wa akan ko ko la amaro jo lai lo kam ta kalo do ni en warang te changa sai rang in car four lane kong pu hi la lai lo ania je chu sang ni le som ni pan ni December tha khan vai reng te le bill khothir package 3 le package 4 a hian land and crop compensation hi pek ani to a chu zang na dom na poisa sem ani nu kum khat ara nu apo na la chan thei lovin an omani chu enge chan kan ti chuan forest in har satna an siam zela tun thengin na chan thei alani lo ni kan soizau le kanga keima ni ang rual pui ti mela state danga chuan he foreign project rual pui te chu heng Arunachal Pradesh te Tripura te 90% an zo vecto keni chu kum thum aliam nuwa po len la lai thei lo ania kha kan har satna nia chu wang chuanin kong le lama chuan he kong pui zau thatak ron kal tur kan mamo em si har satna lo siam tu hi zoram mi pui te po hian in chiang takin hria ila he project hi kan sel ani chuanin kan zoram mi pui te tan chon chan na satak atling thei don ani hetiang anga boina har satna siam ani reng chuanin poisan sem to nam huna po leilai thelo an omani chuanin he project hi Ministry of Road Transport and Highway hianin akan sel mayang ti te po hi thil hlom tak nin kan hria ani
tin tuna hianin an siam zom tak pulal duama sarkar hianin masong na andu viawin kan ria a tin four lane po hi kaltang ngei se tin kan siam zom tak hianin press conference ate po alo sei to a tuna hian ti felpo an tum nin kan ria abik takin kan siam a po hianin base na sang tak kan ne ni lan owners te hian he four lane hi a kaltang theina aturatan hian voinia lan owners te na kan lung oilo na kan har sana nang mani ma kan han puan chuate po hi kan sarkar chak tak hianin min chin fel sak ram se khang kan har sana zong a kha chin fela om nuwa he four lane mal som na hi tuna kan har satna kan to achanga kan thir chuanin nakina four lane ina mal som na tam tak aron luang lut tur kan han thir phei chuanin he na hi chan vat sela ram dang te ang hianin kong pui tha te nei ve vat lati hi kan du tak mewa ten a scholarship district bi ga hin na la chan lo ani a hen district dang ship lama te samphai lama te chuanin kan sheve kanga kong pui zau tha takin tuna henan sial ruwa to ni king te ki kan kal chuanin engani anuam kan ti em mai ni maro chu helaya kan Mizoram ina kan lifeline kan chak lak lu na ber za som kwa borvel kan chak lak lu na kong pui wareng te tanga hemi sai rang in kar kong pui four lane na chan thelo reng a hi kan vei em maya hi na chan ni sela kan du tak mewani ti hi voinia kan soi bel le ni ta sela chuan enge zong na theite ani sai hang in kala khan compensation se za da ne tang ye chia ang ma di bon so fa in la hei chu kan soi thelo a chan chu competent authority for land acquisition kala deputy additional DC scholarship kuta omania anin land value te crop assessment te khang engkim kha an la a sura chang chuan engzang yan on assess ti lai hi tuna hen kan la khe theilova an mani kuta om me kani an la khelo award list hi la tar chualo ani wangin hei hi engani confidential la nia award list tar chu ani chuanin mi pui mu thein tha award list kha DC office tar chu ani dona chumin huwa chau chuanin kan lak tur zat kan kha the don chau ni problem